Alhoşe, işi video hipo veçono, nyungye kişpu achipi kalnangya. Mom nyungye kişpu punu kitelnangya. Tipo bitsin şane. O vegyu video lo, ina piri vegyu lo, we cannot become righteous by our obedience to the law. Ayeza papekyu veçono, ayeza agokulşi kyu veçono nyungye achipi kalnani ishipi. Ine piri vegyu lo, basing on Romans chapter 3 verse 20, Galatians chapter 2 verse 16. Mom Galatians 2:21. Hibuko vechono in a pirivegulo. Nyungya ayeza papel guvechono. Nyungya ayeza ikil guvechono. Ayeza pepkul guvechono nyungya kilem achipikal manani ipi pirivegulo. Maisha mai nyungya kishpa achipikal mangya. How can we become righteous? Kiribit masa kirauno. Tipo bitsin shanye. In ovegyo vegetoi. Law is God's standard. Ayeza ye out who standard there. And so only God can keep his law. Although he can payeza papel nani al holikina payeza pepkul nani la kulemu ayeza ye wono perfect ayeza ye wono akimte ayeza ye wono kupuklai igehu it must be kept perfectly ige James King chirlono oviguno vegedoy nyung na ayeza kantse pepkulai namu nyung na point la kilana choks la kilana nyung no ike kwagana ba nyung na fer shivana ba ye we are guilty of breaking them all. Nyunga ayeza kem se hepobai ishibani. La inem kithe na baye nye shupu salave gyu yezaki nye kakaba benchwe. Ngige timye kupuk lai mwe. Ku timye tiaona timye kubu achipi kalvegim kai. Bible ne gyu there is none righteous. No, not one. La tim like kimachi kalvegim kai. Kulemu our righteousness is not based on our action. Achipi kaguliye righteousness is not based on our action. New gusragili momu nikimla shono vechono nyumya achipi kalvenjuk moy. But it is based on our faith upon the blood of Jesus. Tie nyung no Jisu Christo Jisho akpulu belku vechono. Chwe mataiga no tsugo aru shinkne bagu ye seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Like atrishi atsika pari pulvelo and pa mikucho. Pa achipi kagul pari pulvelo Espanya. Kulemu new achipi kagulu our human's righteousness is like a filthy wreck. Kulemu no Isaiah kaguve chono nyuno itu like you ye nyungu achipi kagulia alhunek tele ye. It's only like a filthy wreck at the looks like it. Like to no nyuno achipi kalu ye. We need Jesus' righteousness. Nyungye Jesus Christo achipi kakultibo avibushane. Ige nyungye kishpu Jesus Christo achipi Jesus Christo vechono nyungye kishpu achipi kalunengya. Atrish nyung neve dalma sagiye nyungye ahneme. Like nya ahneme pi ina itul mona baye nya alhu avibushma avibushmonanye. Like I will not need a savior. Igemo I must first know that I'm a sinner. How can I know that I'm a sinner? Through the law. Law is like a mirror. I can examine myself and know that I am a sinner. Now, if you know that we are sinner through the law, now we must look unto Jesus. Because the only way that we can become righteous is through Jesus Christ. Nyung no achipikal nyung ye Jesus Christo becho ikina nyung ye achipikal nanye. Tong no nyung no akinyu Corinthian na ke to punu azum kula kilo jona baye tipo grabes divine exchange. Akikili ambiu Jesus mo nyung dolo kilvegyu. Nikhne grabes ambiu Jesus tsve ambiu Jesus achipika kultipo grabes nilaw evevegyu lane. Nyung no tulane. Jesus Christo yakhne ka. Jesus Christo klema akhne shimo. Ikemu nikhne remuno pagabes akhne ko lhevetse. Kishki vechono nyung re Jesus vechono achipika beniege. Don't know grabes divine exchange. Why? Because Jesus became my offering. Jesus Christo no iwu akumlago akhne kumlago shivege. Hipo ve talunje no alhono plosha kaya kaulo. Go Israel na akhne shivege na. Panong belo lohe ji pes
아지지 베제 그리고 바이블은 아침에 아껴도 지르스니 아주 지르가클라네 바이고야 아지지 뭐나 바에 아히네 킥즈가 이브리 마게도 또고 아주 무기긴나게 디보에 바네 toga kumts ajbejono shikimtejene ena jiji mona baye ahne fikzkai toni zren ahne shivena baye bana usin offering tipo grabes achinegla mom apikle berje ko bana una apigla momo achinegla akamla otpo pesi iringena achinemna pau offering pau sin offering tipo chejje tipo juktoje. The priest examines the sin offering, not the person. Achnyoye kilemo ineperanyono nya tip shivage mogene tipo ichurjemo. Igem I offering tipo chejene. Kushenamu hipo shono ikhne pepkuebu I can receive my forgiveness through this offering. Koma alhono pau ayeza tipo tsvane. Like we cannot understand the covenant through our human's logic. We must understand God's plan, God's law, through His word. Alhuno pana plosha kitzbai duye patsa vecho likina nywe talman yete. Ige alhuno tipo wala shiri pau principles pana tipo wala shi mlape patsa. Ige ko ina khneshilebu ina iu akamla obesi iringena ena akamla tipo show ina au bevebs iu ikhne tipo na locho show transfer. Shirebu titu locho tipo ajijibena baye locho jijibegi tipo na ikhne locho sho ikvegi tipo shikimtebebu pau achipi kakul tipo na ilau iriveche chwe ige the same thing applies in the new covenant plosha kagi theology ko no jisulau jisukabes offering sin offering jisuno cross la tibegi tipo no pulul vagena o khne jisu sho ikva like ena jisu achipi kakul tipo no oshilwa see nyunga difference laki ipo itilunjane plosha kha kaulo ye no na akhne shirena baye no ye sin offering pe bu ko ajiwa gena tituye no ya awaki wishi no ya akhne kiksi tulebu akloveche but igemu itake no na akhne shirena baye you still have to bring the animal you still have to bring the sin offering no na akhne shirena baye ta no ye dake akbla otipo permasa Ikebo plosho ke akiteulo ko ambiu Jesus Christo no page pele vagena by one offering. Jesus Christo no got like kya gashvegi vecho. Jesus Christo no got like page gabas akumla oshivegi tuye. Ahne tipo shikim tevatsa. By one offering, our sins was dealt. Ahne tipo kum to shikim tevatsa. We don't have to bring the blood anymore. Ko ambiu Jesus no ajiji vagena. Tituye nyunya ajiji tipo gava. Trongo na lukutulo lokaci cici masa be kwalana akirin lana tim kita tim vilo tish aluno ajila bane bi tipo akirin kitana ba ine tipo nya lukutulo tipo la shile shine jisuna ajiji be gituye jisi tuye ajikta cici ge bu kum ga ba ambiu jisuna cross longo bu pana 스 다우베냐 게 울어 길러 here ship goodbye 다바 it is finished 다바 게 이비 비데기 뒤에 아히네 디보ye already paid Ahineya ambiu Jesus Christo no shigim tebaza. Nyung no akinu Korinten me akedo pungu ajum kula kin netu bege toy. Jesus no nikhine no Jesus ya ahine kula beze. If Jesus can become sinner for me, or if Jesus was made sin because of me, I can also become righteous because of Jesus. Irenguno Jesus grabes ahine kula bege bu sharaye. Niri Jesus renguno 니가 achipi kalunanye. Jisu de chono 니가 achipi kalunanye. Nyung hipo iti kutashimasa. Chwe. Nyung no hipo pulul vena shabai. If we can believe on what had transpired on the cross of Calvary. Calvary cross lo ki ushwa agera nyung no hipo pulul na shabai. La. Nyung ye. We can become righteous. Nyung achipi kalunanye. Kue ngu cross lo no nyikhnye kutsu lo vetsai. Nyung na jela ke bijine. Jisuna paji gabes nikhnya la vetsai. Ishamaye timguto me shikum sitine. Ishamaye what about ine iringula akhne shiraye. Nyung ne boitine. Nyung na azapolo azrom pilana. 2000 years ago I'm built Jisuna cross lana ajbele vetsai. Pana payment shivatsai. Even before we were born.
And jisi ta ga you cross le gumai. Finished. Like jisi la agaga you plosha ke akaulo tive kemi. Kuno kono al hu plan. Al hu covenant show pulupu ajiji rivagena. Tipoko khineki cover shivane. Idechio past, present, future. Come to Jesus na shikim tawa. Akhneye shikim tawa zai. Sin is already dealt. Ikemu now. It depends on whether you believe or not. Nuye pulingge mogya. Nuye akhne kipte tipo receive shinlange mogya. Nuye tipo ikullange mogya. Alo ye akhne khazage mogya tipo gmoy. Whether you can receive the forgiveness of sin that Christ has dealt 2,000 years ago. I'm bekadin shoshba. Jisna akhne lo rescue. Nuye tipo pullange mogya. Tipo show like. The Bible about if any man is in Christ, he's a new creation. Jesus Christ is show pull the game. Jesus Christ no cross la nikhne pe vesku pull the game new year logik teshwa. We become a new creation. Ige new no vetal new year. New year punu ki tevegi tuye kish pull logik teshwa. Ina irokish kena nyeba taibe. Toka kumts ataibe. Ibu nyekishpu nye akteshvabnanya. We must understand soma, suki, numa. Body, soul, and spirit. Hibo itibamasa. Tim kamina soul and spirit interchangeably. Higmaya toge ipi petajine. Igem no Bible Jonah baye higmaye ktage binyungno. Ibri makyo the bidi aro chigin no Jonah baye. Piercing even to the division of soul and spirit. Hibolo aungo soul and spirit. Higma dolari division. Kije ketashil vegyu alhotave chono tishi shilnani bi. Nyung ibri makyo the bidi aro chigin. Soul hibo gabes ibri makyo the bidi aro chigin la pa original language la soul gabes suki spirit gabes numa ketashiriti bo pelancho. Atu Thessalonian miakedo pungu azum kuktulare soul and spirit suki numa hibo itulanjo. Ige nyung hibo vejono vetala ye ko tim like na Jesus Christ no kyum level agena nyung no pulul venasha by in our numa in our spirit we become a new creation. Tibo gabes born again. Awulo no punu kitegu gabes tibo gabes banyo. Nyung wo apiashi physical na acteshiregi bangwa. We are not a new creation in the body. We are new creation in our spirit. Spiritual birth. The moment you believe in the finished work of Christ, you become a new creation. Having believed, you were sealed. Nyung grabes sil chivai ibi nyung itunane. Ige sil de ba yuye new awu new apiash le ba mo new awu dibo ye sil chivai. Ha kulu dibo new shil ve be nyerong ibi nyung no ifyen magedo laki ajo chrekla dibo itunane. Nyung no alho zahipo vechono vetala yuye. The only way I can become righteous is not by being obedient to the law, but by believing on the finished work of Jesus Christ. In achipi kalunguye in awokul shiku vechono mobu Jesus Christ no ship kuvet security posho pulugu vecho likina nyachipi kalunane. But if you say that righteousness depends on your obedience to the law, no achipi kalunguye like alho kis la achipi shilunguye no na yeza papel kuvechono. It's an insult to the cross. Yeah, I'm Jesus Christ of cross la ship kuvezge dibo insult shaguje. Ike mo nyung no Jesus Christ of vecholikina achipikal nani ibi nyung no pularena shabaye nyung ya ambu Jesus Christ of cross la na kiushiva zagena nyung ya dibo ikilane banjo. Tim lakin na awokul shikhu vechono achipikal vechrigaye. Jonayo do kutilo ambu Jesus Christ nigo di mavila punu kithe mogela roik bele lomla ibit monjele ko nguni gudimaya awokul laki shere mumbaya ayeza pape chege mi farasin laki shere plane
이게 뭐 래 뮤지스네 뮤이 아실라나 기 부누 바게나 디나시 에네 다기 뉴에 아우는 부누 kithe 마사이 뉴에 소마에 부누 바이 아사 볼로노 이게 뭐 뉴마 디보 아우는 부누 탱규에 지스 크리스토 데초노 티 이네 지스네 키우시베 자게나 디보 쇼 플라나 바에 니에 지스 크리스토 베초노 로히 kithe I become new in Christ Jesus. New nebo zaki vetal masai. Alhuye o halvetsinye ngauno I halvetsinye ngauno payo noyo kutoya ulogena. La noyo kutoy kam khijingena diba vibushamwa. Ige ma ulona vibushagiye whether you and I can believe. New ye pulul nanye moga. Jesus Christo no nyekine kamtu lovetza ibi pulul nanye moga. Nono tipo pulabu nono tipo receive shana baye noyo puluk tebai. 뉴노 알호자이보 질규베죠노 뉴노 테베 달바기에 뉴노 지스 크리스토노 니히네 롱네 티베스키우 아금라고 시베스키우 디보쇼 부클베나 바에 디보쇼 불르베나 바에 뉴예 로흐기테 뉴예 부르기 텔베나 뉴예 아치피갈베나 이비 줄바이 노노 불라가에 이때 뉴 아키엔 라키시네 이보 아키엔 히보베죠노 you can believe that you have become a new creation 노예 로흐기테 시바이 노예 아치피갈바이 노예 부르기 텔바이 이비 노예 불르나니 if you can face that Jesus is your Lord. No, kichilana Jesus Christo ye ombugebi no. Tipo shupelvaye. Eno omlolo na tipo pulaye. Kupulinga Jesus Christo no na ahnishvegu tella pano ojme pano pulvetske ipi no pululvaye. No na tigebu shagu ala jisne tivetske. Ena paya aktini khit vegebi no na tipo pululvena shabaye. No halvetznebe. Etim gutomune dare. Ekuna akchilane bigena amno pulmasai. What you can face. No kishi khirigena. No kishi khijengena borjugelo. No ye hamie ite no addiction no maganda. No ye ite gugena e ona condemnation e nyahne hipokosh baba nyalo ye gibni khitsm lam dabi kumsaril be. Kumoy. No kyu khinesh bagena mu ambujis no levesa. Ige no ye tipo pululani moja. No ye tipo ikilulani moja. Romekedo chiri aro chiri no tari spanye. Kurengu amlo no pululbe en alhola achipi kalbe cheni en akichino pipetsana halve cheni. Akichino no pipegu akichino shbegu diboye. Yono akoto hile Romans chapter 10 verse 9 Romans chapter 10 verse 10 hibolo jona baye nyung hiboitane Bible vechon. Igeno no pularaye opelo hakul kirnipo ibabere shibenchane nyung gamtso laki aki bishobza nyungu ambujis kristono ni remuno crossle bugu kumslore nyung aki ni boshinchane ambujis no crossle bugu ye pakhne rumne gmoge igem nyung khne rumno ni no buge bushagu pano pulheske nyung dibo kumslore nung pela ipapere hakul gireni boshibenchane ambujis ishi tsalalono noye impiu noye ikakulukebi ina pulo ikilu ena pululwa ikhine kamtse no cross lono lovetai ina tivege bushagyu ina puge bushagyu no pulvetai ena no ialo tivetai ina pulane noye akutini khaythovege ina pulani ishi tsalalono niye achipi kalbai iremuno kumoy ikimla kiviremuno kumoy ina okulshike kuno kumoy ikemu no ne khnyol vetai ena o achipi kakulu pesi tsvai niye ishi tsalalono punu kitelvai ampio shikimte amen no akpulve jono alhozaibo chilono akirini shukaibo shilgive jo no ye punu kitelvai gibi kumsullo ena pulullo no kyu addiction na babu ahilve no kyu condemnation na babu ahilve igem no ko hipo pulpu alo ko tulo nye Jesus Christo ve jono achipi galbai nye punu kitelvai ibi no dipo pulul vengen no ye aktsaka kumtsulono ko khapellanani addiction no ko khapellanani no alhayaloksa shijegu pugajegu mgijegu tim khishijegu jegu archipo jegu no alam ni jegu dipo ko kumtsulono ko khapellanani and
I believe your life will never be the same again. 너희 길에 뭐 도시 모네나니. 아로 별로 어크그 같이 되네. 아멘.